Assalamu alaikum dostlar. Sizlerge Южный Каролинадан салам айтам. Қарала, мындай пластиковый турбаларды чыгарган жерге келдим. Бирок мындай жүктөп эткенмин мен. Мен башка нерсе жүктөп кетет экенмин. Кара жүктөйм, ушундай шыгылып бир техника жүктөп кетет экенмин да. Азыр маса су чеспи, ошол жака кетем. Тилим келбей, шуну жаман айта албай эле кыйналдым. Азыр жүктөйсүм. Тирктер жүктөйт азыр мага. Эми тирктер деген жигерлер, бир туугандар, американецтер деген сөздү өткөн. Тирктер кандай жүктөй турган жүк мындай экен да, каралы. Барганда өзүм айдап жүрөм да, муну. Алдырака жүктөп туруп, аркасы ашып калса, машина жүктөйбүз аркасынан. Аркасынан түртүп жардам берип атам. Өзү чыга албай калды болсочу. Букса айдалды. Arkası yiyilip gitti emno. Bu deli temir de turba da. Go 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 go. Hop. Aldıra kaçta koy. Yes. Stop. Stop. Yes. Neke. Dostlar. Tartıp aldığına iki yerden tarttım aldığında iki yerden tartıp koydum. Arkasını mındağıyla birle yerden tartıp koydum arkasınç. Anan. Mına жыгачты койгон себебин түшүндүңөр да. Бу балон алдыңкы балонго мына темирге келди да. Темирге келди алдыңкы балон. Арканкы балон жыгачка туш келип калды да. Бу жыгачтар жукале жыгач. Анысына качандан бери чирип калды да. Азыр карасам ийилип калыптыр. Жолдо амортизация болгондо үзүлүп кетет да, сынып кетет. Ошон үчүн мына жыгачты койдурдум. Баягы общий салмак, общий масса түшсүн деп койдуруп койдум да. Бул жагы аркасы бош калды. Азыр жазып койдум. Buyursa maşına çıkıp kalsa arkaya bir maşına жүктөп alsak akırın ketip kalabız. Mına arkasından da alıp tarttım. O mınansı boş ele. Sonra nereden tartattım, nereden bu yaka. Gördüңөр. Şunu alıp tartıp mına jagın. Azыр mo жерде сактыкка кордук жок. Мыкты алып келип мыгырып койдум. Мына жерге бир мык, наркы башына эки мык уруп койдум да. Кокустан секирип кетип, чыгып кетчү болсо жолдо бирөөнү талкалап кетпесин деп. Мынакей. Buyursa hazır жолго чыгабыз. Мындай болгон кара. Бизде кара погрузчик дейт го. Турба саткан. Мен азыр Южный Каролинадамын. Маса су чеспи, ошол жака кетем. Тилим келбей эле бале болду ушул штаттарга. Рестория кирип токтодум. Өзүңөр көргөндөй бул караны погрузчикти алдыга жүктөгөн болчумун. Мына ал жер ийилген сийип калды эле. Өзү оор 5,5 тонна да. Анан arkasına жүк алайын десем жүк чыкпай койду. Эртеменки 10дон жүктөгөнмүн, 10до. Түштөн кийинки 2ге чейин күттүм, жүк чыкпады. Жүктөр чыгып атат да, айда барыш керек, узак болуп атат. 300-400 км айда барып жүктөп кетиш керек. Ошон үчүн албай эле кете берели деп, буну чечип кайра аркарака жылдырдым. Мынанын үстүнө ол жерде ресор бар. Ресордун үстүнө дөңгөлөктүн үстүнө койдум. Мынтип кайра байладым. Аз кетип атам. Мына буйрса Погода аябай сонун экен. Бул Virginia, ушундай. Мына жакта болсо салуучу парк, мына жер көрүп атасыңар. Отуруп эс ала турган ушундайлар экен да. Аябай сонун экен. Погода. Ушундай достор. Мага баяктан балдар чалып атат да. Трак мындай айдагандар. Senin de videoңду мен досторум, туугандарым, абаларым көрөт экен. Анан иш болуп атабы десе, болбой атат, жүк жок болуп атат десем, шу блогер бар экен, ошо тынбай эле иштеп атат. Сен эмне иштей албай атасың деп эле ушинтип айтып атат. Аларга ишенбегиле деп айттым дейт да. Алар жалганчы бүт эле блогерлер жалган айтат. Мактана берет, мен алдап атат деп айттым дейт да. Ким алдаганын Кудай билет эми. Бардай көргөзсөм, жүк алсам алгандай, жоктой көргөзсөм, эмне кылайын а. Мына жолдо жүргөндөргө дагы бир билбегендерге, билгендер үчүн эмес, билбегендер үчүн лайфхак. Мына бул кайнак суу алып келдим азыр. Кайнак суу. Мына жерде домашний пельмен бар. Азыр түшүндүңөр да эмне кылабыз? Така пельменден салдык, кайнак судан куябыз, анда майонезден салабыз. Обед готов.
Kayaklar tutam men. Kayaklar tutkanımı görmey kaldım. Bu açkanın hazır zavarka salıp turup çay kılabız. Bunun betini jabıp koyla. Nege? Zavarka salıp çay kılabız bunu. Nege buyursa pelmen dayar, çay dayım boldu. Onun borsok menen, nam menen urabız emi. Tamağır tatlı olsun. Gelle tamağır çayız. Rahmat barыңarga. На пробканы карагылачы. Встречныйдагы полный пробка. Бул жактагы мен жүргөн жактагы. Кызарым. Нью-Йорк моса түндө көрүнүшү. Азыр көрөсүңөр жакын барганда. Hazır ben Philadelphia'ya gidiyorum. Philadelphia'ya. Через Нью-Йорк ötesini. Böyle saz. Cidden de Нью-Йорк'tan gelin. New Jersey'den Philadelphia. Şunday olan çok olmaz. Сұрағатта мененше Қырғызстан правосымен айдасақ бұл Россияның правосымен айдаса болады. Жоқ, Россияның, Қырғызстанның, Өзбекстанның праволары жарабайды. Бұл жаққа келгенде Американың правосын алыш керек. Өзіңердің правоңарды алып келсеңер, бұл жерден экзамен тапшырып, вождение, анан компьютерден теория тапшырып, анан право аласыңар. Ошол правоны айдайсыңар. Çünkü oldu şeyde. Çünkü videolarda da aytasın, prima efirge çıkıp aytasın, kayreyle kommentariyada videonun akırına çeyin görbeyle jarışattan ben 15 yıldan beri furaydayım, anam ben lötçükmeyim, anan keyin şopurmun, bısı kategoriyam var demiş. Kanday kategoriyam bolsa dağı bu jaka ayırması çok ekan, stajın var mı yok mu gelgende по-любому almashtırışın gerek var. Çürüktü dostlar. Gelbey atı öyle anı problemi kılbağla birinci gergile gelgenden yine kalğanı болады. Laka Kuday buyursa bugün birinci gün deliver. Gelip kaldık. Az kaldı inşallah. Hazır bu bagırışıklı çürü bergenden keyin daha başka жаққа жүгө болушубуз керек. Tüm saat 2'de çıkıp durup 6 saat ayda koydum, jetip geldik. Nasıl olsa oluşa bir ayıldı, aralap gidiyorum hazır. 5-6 kilometrede kaldı. Hazır jetsek inşallah var, çürüp berip kayra başka jugal bolsa. Anda şu döngü çıgasın, kayra ıldı içiyorsun degende. Anda jere geldim. Hazır çürüyoruz buyursa. Kayra bayoz hazır aydadı. Bunda plastik turbalarda satkan ıskalatkende çoğun. Buna jınjırlardı, septerdi çeştim. Hazır çürüyoruz emi. Buyursa arkasını açıp durup. Nerede bilesiniz? Волшебный палочка var. Lekin olgandan taqalı öyle turadi, uzartalbaysan da. Askar görmey, başka qayda yurmagin da. Hadi. Maşina yiyilip özde pajonga to'xtadim ele. Arkası japs bo'lib qoldi, qaraysan. Özdagi pajonga to'xtadim ele. Maşina yiyilip arkası japs bo'lib qoldi. Peki, hazır. Qirın aydab tushib ketsa, bo'ldi Xudoy buyursa. Maşina жүктөгөндө shunday bo'lmaymi? Adamni qiynabay.
Mынау отырғанда ременнің құрын тағып алып, қауіпсіздік құрын тағып алышады деп ардығыч. Анан неге тағып алады екен деп кеше мен жылдырып көрдім да, мұны алдарқағач жылдырсам мындай екен. Ремен тақпаса машина алдарқаға да жылбайды екен. Ремен тағат келсін, анан кейін жылат екен да. Шындай екен. İspanca silo açık. Ben İspanca silo için de yok. Çok dedim İspanca silo var. Aldı götürülüp gidelim. Evet. Bir ganda ağıl var. Bundan qaralama cerleri. Sorkası acırap gitti. Bunu ömü. Qarala sorkası acırap gitti. Bunu sorkalı açayım gerek. Buyursam naqdağa şükürsün çürü aldık. Nege? Ama qağazdım. Alıp geldi. Qağazdı alıp geldi turma. Buna menden çivi sırada. The money? No. Good, thank you. What's up, buddy? Bunlar menden çivi verme, çürgönme deydi. Şuna jigitler, şu men bugünkü iş bitti. Emi grupaga suratga tarıp jönötüp turup, dispetcherge başka jüg aldı eşit kerekte. Amançılıkta görüşkönçe anda, iyilik bolsun. Buna jigardı, özüngül aydaçı dedim. Neme eken, Meksikan isken, özüngül aydap çür dedim. Bunu çürem dep tağı. Ne kılıp oturayım ben. Öz ayday versin. Ama bundan al deydi. Aynen duran trik. Ben ayday vermey. Ben çarşıya. Muhtap koğam da bunun için hazır. Aşkarı görmey, başka kayda vermeyin daha. Hadi. Maşına yiyilip, özde pajonga toxtadım ele. Arkası japsız bolup kaldı, qaraysan. Özde pajonga toxtadım ele. Maşına yiyilip, arkası japsız bolup kaldı. Peki, hazır. Kırın aydap düşüp ketse, boldu Xuday buyursa. Maşına жүктөгөндө ушундай болбойбу? Адамды кыйнабай. Мынау отырғанда ременнің құрын тағып алып, қауіпсіздік құрын тағып алышады деп ардығыч. Анан неге тағып алады екен деп кеше мен жылдырып көрдім да, мұны алдарқағач жылдырсам мындай екен. Ремен тақпаса машина алдарқаға да жылбайды екен. Ремен тағат келсін, анан кейін жылат екен да. Шындай екен. İspanca silo açık. Ben İspanca silo için de yok. Çok dedim İspanca silo var. Aldı götürülüp gidelim. Evet. Bir ganda ağıl var. Bundan qaralama cerleri. Sorkası acırap gitti. Bunu ömü. Qarala sorkası acırap gitti. Bunu sorkalı açayım gerek. Buyursam naqdağa şükürsün çürü aldık. Nege? Ama qağazdım. Alıp geldi. Qağazdı alıp geldi turma. Buna menden çivi sırada. The money? No. Good, thank you. What's up, buddy? Bunlar menden çivi verme, çürgönme deydi. Şuna jigitler, şu men bugünkü iş bitti. Emi grupaga suratga tarıp jönötüp turup, dispetcherge başka jüg aldı eşit kerekte. Amançılıkta görüşkönçe anda, iyilik bolsun.